بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي لماذا ندرس التوحيد. Bismillahirrahmanirrahim. Biz buga çeyinki sabakta birinci soruga cevap aldık. Emnege biz tavhid okup öğreniyoruz. ندرس التوحيد لأنه حق الله سبحانه وتعالى على العباد. Birinciden bu adamlardan üstün olan Allah'tan hakkısı. خلقنا أن نوحد الله سبحانه وتعالى. İkinciden Allah Taala'nı жалгыздаş üçün, tavhidti karmanaş üçün bizde Allah Taala jaratkan. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. Jana tavhid bolmoyun Allah Taala bir dagı ibadatты kabul albayt. حتى لا نقع في الشرك. Oşonda ele şirkке düşüp kalbашыбыз üçün öğrenip жатабыз. وغير هذا. Jana bundan başka sebepler. السؤال الثاني الآن. Emi hazır ikinci soru. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب متن الأصول الثلاثة؟ Emne sebepten biz uşul 3 negiz degen kitapты biz okup öğrengen tandadık. Emnege uşul kitapты tandadık. لأننا طلاب والطالب لابد يرجع إلى العلماء في طلب العلم في قراءة الكتب في الدراسة. Antkeni biz ilim aluvchilarбыз. Al эми ilim aluvchi adam bu сөзсүз түрдө алымдарга кайрылыш керек. Кайсы китепти тандайт, кайсы китепти окуйт. Мындай нерселерде алымга кайтыш керек. العلماء نصحوا أن الطالب يبدأ بالتوحيد وأول متن يبدأ به في التوحيد هو متن الأصول الثلاثة. Al эми биздин алымдар бизге насаат кылышкан эң биринчи илим алуучу илим бул деген тавхид илими. Ал эми ошол тавхид илиминен болгон эң биринчи баштай турган китеби ушул 3 негиз китеби. هذا هو السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ Бул ушул экинчи суроо болду. Эмне себептен биз ушул китепти окуп үйрөнөбүз деп тандадык. لا أحد يكتب الآن. Эч ким жазбасын азыр. نعم. السؤال الثالث. Үчүнчү суроо. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Кыскача айтканда ушул 3 негиз деген кайсы 3 негиз? الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، ما يسأل الواحد منا في قبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأصول الثلاثة. 3 негиз деген бул кыскача айтканда бул кабырдагы 3 суроо. Ар бирибиз кабырда сурала турган сенин Роббиң ким? Сенин диниң кайсы? Пайгамбарың ким деген ушул 3 суроо. نعم. السؤال الرابع. Эми 4-чү суроо. ما الفائدة؟ ماذا نستفيد من هذه الدراسة؟ Бул окуп үйрөнгөндөн, бул китепти үйрөнгөндөн биз эмне пайда алабыз? نستفيد من هذه الدراسة أننا إذا تعلمنا الآن هذه الأصول الثلاثة الآن Мындан биз кандай пайда алабыз? Биринчиден биз эгерде ушул китепти азыр биз жакшылап окуп үйрөнсөк, وعملنا بها ага жараша биз амал кылсак, ودعونا إليها жана буга биз башкаларды чакырып дават кылсак, وصبرنا أولا على العلم жана ошондой эле сабыр кылсак ушул илим алууда биринчиден, ثم على العمل экинчиден амал кылууда, ثم على الدعوة үчүнчүдөн буга чакырып дават кылууда, بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Аллахтын жардамы менен биз ушул кабырдагы 3 суроого жооп бере алабыз. والذي لا يتعلم هذه الأصول الثلاثة ولا يعمل بها ولا يدعو إليها نسأل العافية السلامة في القبر لا يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. Ал эми кимде ким ушул 3 негизди окуп үйрөнбөсө, анын негизинде жараша амал кылбаса, ага чакырып башкаларга дават кылбаса, анда Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Бул 3 суроого, кабырдагы 3 суроого жооп бере албай калат. السؤال الخامس والأخير. Эми 5-чи акыркы суроо. هذا المتن على ماذا يحتوي؟ ماذا فيه؟ يعني كيف نفهرس هذا المتن أو نقسم أو نستطيع أننا يعني نعرف محتوى هذا المتن. Бул китептин мындайча айтканда мазмуну же болбосо эмне бөлүктөрдөн турат бул китеп? هذا المتن يحتوي على أقسام 5. Бул китеп 5 бөлүктөн турат. القسم الأول المسائل الأربع. Биринчи бөлүк 4 маселе. القسم الثاني المسائل الثلاثة. Экинчи бөлүк 3 маселе. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. Үчүнчү бөлүгү эмнеге биз тавхидти үйрөнөбүз? القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة. Төртүнчү бөлүк 3 негиздин түшүндүрмөсү. ثم خاتمة الكتاب. Жана акыркы бул китептин аягы. نعيد مرة أخرى. Эми кайрадан кайталайбыз. أخذنا أسئلة 5. 5 суроо алдык. لماذا ندرس التوحيد. Биринчи эмнеге тавхидти окуп үйрөнөбүз? لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب. Экинчи эмнеге биз ушул китепти 3 негизди тандадык? نصيحة العلماء. Бул алымдардын кеңеши дедик. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار. Үчүнчү суроо бул 3 негиз деген кыскача айтканда бул кайсы 3 негиз? أسئلة القبر. Бул кабырдагы суроолор. السؤال الرابع ما الفائدة من هذه الدراسة.
4-cü suro bul kitepti biz okup öğrөнгөндөн кандай пайда алабыз? الخامس محتوى هذا الكتاب. 5-ci mesele biz uşul kiteptin mazmunu. قلنا يحتوي على أقسام 5. Biz ayttık bu 5 bölükten turat. المسائل الأربع، 4 mesele, المسائل الثلاثة، 3 mesele, لماذا ندرس التوحيد، emnege biz tavhid öğrenemiz, شرح الأصول الثلاثة، 3 negizin düşündürmesi, ثم الخاتمة. jana kiteptin ayağı.